kakomange hano soninde ko barashaba hano ushaka kuba batakiba hano batakinguye baje mbona abana banje ko batari gukingura naje wese na Yesu ewe noneho ngiye gushaka marayika noneho uruta nyamutarutwa ndetse namutima ukeye ni ukuri umwana ushinguye noneho mama ariko mama azomukunda nimwereka mama noneho hari amavuga ngo nguyu yari yarabuze ariko noneho uyu nguyu ariko noneho ino foto ko namushaka ngo nkomeze nyirebe umwana wanyoye amata w'umukonyine ariko diaspora ko mu diaspora ni sawa kabisa kuvuga ngo mbonye umwana usa gutya mama noneho yo kwibesha gutya akaba nkuvuga ngo fye no kwama mwirukana adakoza amaguru hasi kuvuga ngo kandi ntandukane noneho kuvuga ngo ntandukane nawe umuruta sate Queen ngo niyo mazina yiwe yewe izina ngo niwe muntu n'ukuri ninde umuruta ukuntu mpamubona ayiwe kanze kamuhamagare numve nimba Imana yongerera neza akanyumva neza nk'uko mbishaka kanze nkwereke umuruta sate Queen aba nabo bagakomeza kuvanga ko nta muntu mu mutima Mana we Imana ifasha nyumve kamuhamagare umuruta sate Queen nukuri n'umuruta sate nukuri umuntu azamusa nkaho yiremye nukuri Allo nari nagerageje kuguhamagara kuva mbere nkabona utari ku murongo ngo ni kuriya ko muri Afurika muza mukunda kubura ngo amayimubi yashize aho wifi umuriro wagenda ngo umuriro wari wagiye wifi ikama igenda ariko man ariko umunsi nzobona turabonanye mwebwe ubu nyine haracyari mu gitondo twebwe kera amasaha ubu nyine ni saa 11 za nimugoroba n'iminota 36 oya nta kibazo nukuri nta kundi byari kugenda nawe urumva yuko
umuriro ugiye uhita ujanaga na wifi kuko wifi ga ntiyokora nta muriro. Ndabyumva cyane. Bandi bande kandi sorry, ni umuntu wari umpamagariyemo. Noneho rero kugira ngo sinkwicire za gahunda, mana we, abo bantu baba bampamagara. Reka nitabe uno muntu ugiye kuza hano murangira mu rugo. Okay, oya ntaco yakubise. Hello. Karakomeza kunsumba ariko nze gato. Ni ukuvuga ngo ndagira ngo urabizi ko turimo kuza, kandi ikizoba kituzanye ni wewe, kandi nzozana na mukecuru wanje nyine ari we mama. Wewe uzoza kudutega ku Kampala hariya ku kibuga c'indege airport Entebbe. Ni ukuvuga ngo ariko umunsi tuzobonana, ariko nzokubona gucya amaso ku yandi. No kuri nabonye uri mwiza, ayiwewe, kandi narakubonye gutya nama mbona ari we Imana yari yarangeneye, kandi kuko nageze mpora nsaba Imana ngo izompeze umukobwa wirabura usa n'abahima abakonyine cyangwa se inane. Ayiwewe, nakubonye nama numva ko ubukwe bumanuka, nama numva ko ubukwe bumanuka buramanuka. Ariko aya mafoto wanyoherereje ni wewe cyangwa ni ayandi baza bagenda gukabyayo kuri Facebook? Ni wewe? Baravuze ngo Imana iraguha ntimugura. Imana impojeje amarira. Ayiwe, ariko kandi ico nzico nuko ico nzico nawe numbona naje ganda umusore ushinguye. Ni kwa kundi igitabo cya Bibiliya kivuga ngo ndirabura ariko ndi mwiza. Ayayi naje numbona ndabizi kuzomenya kutibeshe. None ga reka ngende ga mbibwira mukecuru, mubwire ga ko nabonye umufiance i Bugande, kandi mwereke n'amafoto yawe. Ndabizi neza aranyurwa. Ninde wo kubona ngo ntanyurwe? Kurya Bibiliya naratangaye, nta kintu kitaba muri Bibiliya. Muri Samweli wa 2 niho havuga 25 no kuri 25 haravuga ngo izina niwe muntu. Ababyeyi bawe bahisemo kukwita iri zina, rero amazina yawe yombi ameze nyine nkawe. Umuruta sate kwini, no kuri ndakuruta ndawe. No muntu naragenze ndabona. Uzuko nakubonye gutya nama numva giye gufata indege namaza gukora ubukwe nta muntu numwe mbwiye. Kaza numva iyi minsi ari myinshi, ariko ntawizeye Imana zikorwa n'isoni. Kubona Imana ikumpaye. Oya, yereka ndeke kuvuga byinshi, nawe wenda sinzi gahunda ufite, wenda wo ndimo kugukereza muri gahunda zawe. Ariko ubu nyine ngiye kubwira mukecuru, nawe ugenda ubibwira ababyeyi bawe. Jewe ndi serious, ntabwo mpaye ngukinisha. Naje ubu nyine ndabibwira mukecuru, kandi mukecuru we tuzoza tuzanye muri Afrika. Zoza muzanye, kuko ibi bihugu biragoye cyane ku bantu b'abakecuru, biragoye pe. Ntabona umuntu bavugana, habe n'abana bakamubwira icyongereza ntakizi, akamabuwa we. Ni ukuvuga ngo byaramugoye inaha, gutura inaha byaramugoye cyane. None rero ngaho ntaco turongera, we banza ukomeze ukora utwo turi muhaho, kubera aho ngaho ndeke kukurogoya. Naje mfate umwanya mbashe kuganira na mukecuru. Sawa sabwo turaza kuvugana sheri. I love you, I need you, I like you, I need to see you. Nukuri ndifuza kubona gutya face to face.
amaso ku yandi. Ngaho mpeza akabizo. Oya ngaho reka nkureke twavugaga bukira ndabiza. Ariko mana we mana izayumva gusenga, mana izayumva gusenga, ukaba umpuje na Queen umuruta sate, nzogukorera nzokugwa inyuma. Reka ngende ndebe mukecuru mwereke ino foto gusa ko ndabona noneho abe n'indwara arwaye ari amakira. Iyi ni ifoto noneho. Nuko nkumbuye nkaya maceceka yamareka ibintu byo gushaka akazi noneho ngo bizogende gutema. Se mukecuru. Mwiriwe neza. Se noneho kurivugisha. Noneho mwawirirwa mu cumba umunsi wose noneho. None ndakora iki ko nta mirimo? Ijoro rirabaye. Kuriya akazi nako iyo umuntu afite akazi kaza kamufata. Ukazi wo gusanga muri ariya mashuka ntiwoza usohoka ngo ugende y'imodoka. Naragiye naradepoje mu ofisi, ndagira ngo nta ofisi nimwe. N'abandi ntazagira icabura. Ta ofisi nimwe ntari nagira ngo mukecuru. Wego uzupfa kuvuga ibintu zino gasuku uko bitekereza siko biza bigenda. None. Habe n'ubu ngubu ko hano kuri telefone nizo narindimo. Zo gushaka ku masite atandukanye, amasite nshaka ya imirimo. None ko turagira gute? Imba mpa na applying online. None inzu ziri bijyo. Oya noneho ikibazo sinico ngico noneho. Noneho ikibazo cy'inzu noneho cyakomeye. Inzu. Ikibazo cy'inzu ngo tumaze amezi aye. Banyohereje bari ubu nyine ngo ejo bundi bazaza kudusohora n'ibi bintu byose bazaza amasora bate hanze. Badute hanze. Hanze. Gutora bakajugunya hanze. Kukera baduhaye iyi gahunda yuko tumaze amezi abiri tutishura inzu. Nukuri nagize ubwoba kandi. None nta bantu hamagara ngo bagukabye wishura iyo nzu. Ahase nkabakura he badukaba. None se turagira tungana. Simake yagana amafaranga ibihumbi 2,000 $2. None ko turagira ute? Ukagira se ngo ayo ngayo wopfa kubona umuntu gutya gusa se. Uko umuntu azasaba amajana 2 agasaba 100. Yewe ya naba menshi yabe nayo 500 ukaba yabona. Oreba abantu oyaka. Ayiwe. Mana we ukuganya mutaru twagakurira twageze dufatikanya. Agakora hanaje ngakora akazana tugahuriza hamwe. Mutaru twabanzirondo muri uru rugo. Oya yega nono gibi ibintu byose gukunguku mama. Uko ibintu byose habe nubwo bizogenda guto kuntureba nabo bana twazanye na Nyamutaru twa. Ibintu bizoza bigenda bikubitiriye ariko bigaruke ku Nyamutaru. Kuko Nyamutaru twaga yaje mu buzima bwanje mama umve kubwire reka muza mureka tuvuga ibintu dusasa inzo. Ntukaze umuvuga uzumuvuga nkama numva ikengeri mu mutwe. Nkama numva ko ngira ikengeri. Ndabizi naje izagukoreye ndabizi kandi naje sinabishimye. Ariko ibi bintu byose aya majaribu yose tugenda duhura nayo. Ukunyamutaru twa iyaza kubara ahangaha n'iyi nzu nibo babiteye kubera yuko yari umuntu utazumenya kubika ifaranga agakomeza gusahura umuntu azayisahura yica ifaranga nabi iyo atazica nabi ubu zifite tuba twishyuye inzu hari warashatse nabi uzawemera none se mama none se aho nari narashatse nabi wa mukobwa wo kwa Rubaba wari wanshimiye reka kabutindi mutimukeye reka kabutindi we mureke ariko noneho harandi makuru ganakuzaniye agenda teka yuriya mukobwa yaye harandi makuru hari umwana suko boss aratekereza gute ndokimata abana ariko mana suko kino kigerageza nzo zogitsinda bigenze gute uzi ko boss yansanze mu kazi ndi ukuganyaza ndokimata naringiye kurangiza akazi none haramvugisha habe no kuruha mwumva naho ubwenge bwagiye kandi uko mpari ari akaza nkora ngo bimeze bite ndabona ko naka kazi bazorora akanyirukana kubera ko nta suko
uko nyine nzagume hano nzakora ntahe tazi abana banje uko babayeho. Ni agasuzuguro ka satani. Uyu munsi ngomba gufata umwanzuro, kandi uwo mwanzuro ngomba gufata ngombe nje kureba abana banje. Hari umwana w'umuhima w'umukonyine bandangiye, kandi nagiye murangirwa n'abantu benshi. Ayiwe, naho niyo ugeze mwana. Kandi noneho nakubwiye ko ntazosubira gushaka umugore wa hano. Sinosubira gushaka umukobwa wa hano kuko bose nasanze ari ba mapepe. Reba izo bamaze kugukorera bose. Duhere kuri Nyamutadutwa nubwo namukundaga. Aho tukageza no ku mukobwa wari wabi wose nari muzi, ni wewe wamukunze, ni wewe wamundangiye. Mwana tutazi imico yabi wabo, tutazi imico. Ariko uyu mwana bandangiye mama. Uyu mwana bandangiye. Ni ukuri noneho namubonye. Kama numva ibihe uko biravaho gute. Uwo mwana afite ubwiza bw'uburanga. Amaze barambwira ngo n'abana bagira umuco. Ngo bagira umuco, ngo uwo mukora mu jisho gutyo. Bariya nabo kubagira umuco mwiza. Ayo abahima y'Ubugande. Cyangwa bariya abanyankore. N'umwana ufite imirundi ingana nkuko uko imigano mama. Amaze akirabura. Sinakubwiye ngo uzabona umugani. Akirabura uwo mwana akanarahumwe. None turagana. Kandi noneho n'amazina yiwe. Kuri iyi muntu niyitwe amazina meza. Uzoza ukunda kumwemera. Kurya Bibiliya niyo yavuze ngo izina niwe muntu. Kandi ikintu ivuze kurya kenshi biba ari ukuri. Ngo yitwa yitwa ngumuruta asate Queen. Queen uzi icyo bisobanura mama? Queen bisobanura ngo ni mwamikazi. Umuruta asate mwamikazi. None koko uravuga ngo uje iyo ngiyo noneho muri abo ngabo. Oya reka mbe kukwereka ifoto yiwe nawe. Ariko abantu benshi bagiye bamushimira. Bagiye bamushimira, baravuga ngo uyu nguyu ibyananiranye. Ibyananiye abandi. Reka nze nkwereke amafoto yiwe. Reka nze nkwereke. Ese wamubuze? Ndaje. Mba mfite ibintu byinshi mu telefone. Singirongo zumubika hagufi. Ayo sinomubika hagufi, ahubwo nzamubika kure kugira ngo atazogira abandi be kuzomubona. Batazoje no gufuta aya mafoto yiwe. Itonde. Noneho aho ngabo noneho umuntu atazi. Nguyu. Noneho umuntu yabona gute. Dore nguyu. Urebe ukuntu ameze mama. Kandi gawe ntabya bindi ngo byo kwisukisha by'amamenshi, ngo byo kushiramo ya miti igira. Twabona ko umusatsi uri naturel. Ari umwana ugifite umuco wa wundi wacu. Ndabona ari umwana ushitse. Asa nimba ariko n'umutima wiwe umeze. Aho woreka kumera ko mama. Uyayaga abantu babana nawe baramushimiye. Ariko Imana ngwizihora hose. Iyi bayita ngo nimpoza amarira. Ifoto gasinziga numva tuhawa munamubona se. Uko imugaragaje nimba ariko ameze. Zoba wubatse. Zoba wubatse. Hangana n'uriya mukecuru. Imyuka mibi isize ni gute nemerera imyuka mibi imubamo ngo abana banje none ntabwo bizakunda. Ntabwo bizakunda. Uyu munsi ngomba kugenda. Uyu munsi ngomba kugenda kandi kabona abana banje. Ngomba cyangwa wowe akabiba. Genda ukivuga ndangiza. Ncheko mu gikari mbatwara.
ruja kumfata ndahangana n'uriya mukecuru ariko simpangane nawe gute nahandi si kunkora iki uko bizogenda kose ndagenda nja kureba abana banje niba bakibaho umugabo niba akibaho mabukiwe nawe niba akibaho baramborose ifamiye yose yaramborose sinzi ahubwo ko bagituye naho nabasize ariko ngomba kuja kureba abana banje kuko singisinzira n'ukuri ko umwana nasizeho uruhinja nsigaye ndyama nkaryama gutyo nkama ngashiduka nkama inzozi za ni ukuvuga ngo ko ndapangaga kugenda kumureba i Bugande neza unsige muri inzu oya nawe sinzogusiga sinogusiga icambere dufite ikibazo cy'inzu sinoyigusigamo ngo bazi baguturumbure bagute hanze ntari hano tiwumva kandi ikindi ukuntu aritegerejega mukecuru nasanze bino bihugu ku bantu b'abakecuru biragoye kandi ikindi kuvuga ngo nzongere kandi mbane nawe nashatse undi mugore kandi buriya gasi nzomubwiraga ko nari mfite abandi bagore sinabimubwiye none se kuko yo kwamanyanga gutya kunyirukana oya si ukukwirukana ahubwo ko ndakujana kugira ngo uzobane nawe uzobane nawe ariko iri iwacu muri Afurika naja kuza tuzozane aya reka tuzobireba ico gihe aya tuzobireba ndi kumwe n'umwana wawe ntunganyiriza ibintu iriya nta kibazo none nkavuga ngo tuzojana kujane kuko kuriyaga no kugiraga ngo nsenye uri mama ariko kuriyaga abagore se bo baracabana na banyirabukwe biragoye mu by'ukuri biragoye ubu nyine none tuzogenda giheke oya ni mwiyingariza mu cyumweru kiza kera nari nahamagaye abaza bakatisha itike y'indege ejo n'akazi rimwe ku wa mbere nibwo nzoja gukatisha mwiyingariza tuzoba turiyo hari utuntu n'utundi wari ukeneye se ubona utuntu two kugura turatugura iki hari ikintu ufite se cyo kugura utuntu rero naje ko ndavuga ariko mana usore nzangira hamwe nkibagirwa nkazangira ngo none ndacafite akazi usore nyamutari twaragiye yamutwara ibintu byose kuriya tukazikomeza kumuvuga takundiga none se yajega mu buzima bwanje uko sekuragira ngo ese umwana ari hehe wamusize ajyanye umwana yararyamye habaye imbeho nawe ko noneho umwana yararyamye habaye akabeho karumva atoza kwicara hano noneho ko hari amahemera kahaba none se uko nguko umukecuru turagira gute ko noneho nange mpanama numva mu gifu ayiwe ariko aya maisha ariko ubu ni ubuzima nyabakiyemo ariko reka tugende tutazosebera hano jewe nimara kugera iriya nzogaruka noneho wewe usigarane na mwamikazi murutasate kandi ndi mukwambona ko muzumvikana azoguhoza amarira yose warize rero si nawe wenyine azoduhoza twese kujya nahiye gutya n'ubu amaboko aracababira yoreka kubabira byarinjiyega mu mitsi bigera no mu nyama bigera no mu nani no ku magufwa kuriya wari wapfuyega mama ayo byari byarangiye nuko ari hano baza bahangahanga babuze umwuka gusa ariko umuntu wamurema ariko byari byarangiye oya byari byarangiye waga nti wari kubona wari wahwereye nije waga wari ukurwaje ariko imana yakurekoye none ayaye reka imana ifite inzira izocishamo abe noneho n'ibiryo muri iyi nzu harera noneho ni ko ku munara ariko noneho ndatanga
gusa rero bigihari nta nzara yajyaga umuntu ariko niko biba bimereye iyo ibiryo bihari se hari umuntu uzi ugira inzara hari umuntu uzi usonza inzozi zanje gusa n'abana kama mbona abana ko barapfa nabi kabona umugabo ko arapfa nabi kabona sinzi ibintu ndi mu kurota simbizi stress gusa naza kumva ko nsaze mu mutwe kandi urebe bampaye akazi keza mfite amafaranga ariko nta mahoro mfite ngo mbeje kureba abana banje ngomba kuja kureba abana banje uriya mukecuru nimba musanga Imana imbabarire gusa mfe kuhabasanga Imana imbabarire mfe kubahasanga basi niyo bareka gusa basi mfe kubarangiza bonyine byonyine gusa mfe kubabona izo ngizo ndaba ndufutse mu mutima ariko ngomba kugenda Mana nkubu nkampura n'umugabo wanje ariko Mana nkubu nkampura n'umugabo wanje ko mu nzira ndi kugenda tugakubitana cyangwa basi nkanamurangiza nkantu manza notimo isuku nokora iki Mana we reka ngende amasaha arageze abantu ndi gukora ito ubwose uza kandi akansanga muri izi stress Mana fasha mpasanga fasha mpasanga kandi ujane nawe yewe none mama je ko ndavuga ngo nubwo tugiye kugenda ariko tumenyeshe Nyamutarutwa dushaka uko twamubona ako ntakakuriho wa mwana we ntakakuriho ndi mukubona nta kintu yasiza gutayemo none ikibazo jewe ikintu cyo ayo ceceka ikibazo mba ikintu cyose uvuge Nyamutarutwa nuvuga ngo uvuge Nyamutarutwa none jewe ikibazo Nyamutarutwa ni ikiza cyane ndi mukubona ko azonteza ibibazo mu mategeko azoja kuvuga ko namutwaye abana hari abana yakuye iwabo pasoni Nyamutarutwa tukongera nanje ga ntabana yansanganye twabashatse twembi tukongera kuvuga Nyamutarutwa ako mukecuru Nyamutarutwa ariko Nyamutarutwa ko nageze mbona aza kubaha wabibona se wabibona n'ubu ntuzawemera ibyo yankoreye sinzi ko yakugize none kunyeretse umwana w'abandi mwaye muvugana Nyamutarutwa kuramuzana ute kandi kuramuzana ute Ego none Nyamutarutwa twarazaranye mukecuru twarazaranye dufitanye abana nzabarera nakuwe ngo nzobarera kandi ndabishoboye kubarera uzobarera nzobarera Nyamutarutwa ndi mukubona ko azonshira mu mugozi ese uri wenyine wa mwana ndi mukubona ko azombohesha uzubona uri wenyine nintwara abana muri Afrika kurabona ko Nyamutarutwa ntazogera hano ngahura n'ibibazo none urabasiga muri iyi nzu tugende muri Afrika ufite abana bo gusiga mu oya ariko byibuze nari kumubwira kamubwira gahunda zose uko zimeze ko abana bagiye kujana na mukecuru warasaze nuko ugenda urasaba Nyamutarutwa uruhusha n'uruhusha ushaka gusaba Nyamutarutwa mwana we naje narinyereye mu kanwa narinyereye ahantu hose nugana gusaba Nyamutarutwa uruhusha ukuntu wabona ko yari yaragukirinze oya narinyereye mu kanwa akanwa dore kaza kagenda gahuka kakamera nguko soni Nyamutarutwa yabaye Nyamutarutwa nguko kwinjangwe ibonye imbeba kaza kagenda gahuka ayage ariko urabivuze nama numva nyine sivyo tukongere kumuvuga tukongere urabivuze nama numva kuko ntekereje ibyo Nyamutarutwa yagukoreye nama mvuga ngo uzumenya iyo umuvuze nzarama numva ikengere mu mutwe nzarama numva ikengere mu mutwe kangende darashe sondo unisanga ijoro rirabaye igicuku kirabaye ariko ngomba kugenda niyashaka yabisa 8 z'ijoro nisanga mwana we umva n'imvura hanze kirago se kino genda ariko ngomba kugenda nukuri ngomba kugenda basi mbabone ndebe ko nsinzira ndagenda nubwo hari mu mvura ariko ntakibazo ndatwara imodoka tamaguru ngomba kugenda ikagenda Mana ubane nanje
umfashe mbona abana banje umfashe mbona umutware wanje niba ashake banyice niba ashake bancumuriza izi mbwa ariko ngomba kubona abana kuko ndumva sinzi ntabwo sinshobora kubona amahoro tari kubona abana banje mabukwe umugabo wanje okay nabo ndabakunze ariko abana banje bo ndimukumva sinshobora kubona amahoro niyo bompa ama etage niyo nobona ifaranga nubwo mfite ifaranga zimeze gute ariko nabuze amahoro ngende basi mfe kubabona gusa iyo muvuze uza wumva nkaho ikengeri bayikubise mu mutwe reka tumureke akoragira ngo arahuye n'uyu nguyu nabonye umuruta sate Queen komeza uvuga uwo ngo ariko ko ndamureba none nkama numva umutima kurakubita nk'uko umuntu ugiye gucikana kubera ukuntu namwishimiye reka ndebe umwana ko numva n'ubundi hagire ashobora kuba yakangutse uza witonda utazikubita hasi imbeho iri hano urwo rupira kuragira se ngo iyo utarwambara ndabona padisi yesu barabasanga simkomanga ko batavuga cyangwa atabari bamwe nanjye ngiye gukomanga ikiba kibi ngombe mbona abana banje ngomba kubona abana banje rino joro ariko urebe imvura njemo urebe rino joro singomba gutaka abonye abana banje baranyica none nsanga n'abahungu bibiri baranyica takibazo takomanga ko barashaba hano ushaka hatakiba hano hatakinguwe baje ko batari gukingura naje wesina ya Yesu murabona ene shitani ajya korogo uracaba kwisi uracaba kuri nosi ariko ambara ukansuhuza ndavuze ngo hindukira wambara ukanyereka abana banje wambara ukanyereka abana banje ugira abana wewe wambara ukanyereka ako niki shitani niki nagutwara genda niki nagutwara wanyeretse oya ngomba kubona abana banje ubabona rino joro ngomba kubona abana banje wewe ugira abana warabanzariye nabankumbuye inka tabana kwiwanyu wenyine se tabana kwiwanyu nabankumbuye inka kugise genda shaka kubona abana banje please shaka kubona abana banje waruge kunyica none kunarizi ngo warapfuye none uracarahinduka nubu turahinduka ni wewe uzohinduke wewe izina rya Yesu zumutima mwiza ngira jewe ugira umutima mwiza n'ibintu uzukorera umbeshera wewe uraziranye ko ibintu uzukora ubu uri kumbeshera umuhungu wawe utangiye kuntuka umuhungu wawe waramwishe mu mutwe uramusenyera umbeshera imana nzasenga uzobona uracaba kubona abana banje shaka wari uzi ko nyapfuye sinzopfa warapfuye sinzopfa uzushaka ngo mfe ariko sinzopfa imana yo mwiziranda genda kurasha gukinga navuze shaka kubona abana banje abana ugira abana nabakumbuye inka iki ni igitanga nabakumbuye inka tabana wazanye hari abana wazanye wewe taso ariko uzurangirira henzo birozi umutima mubi genda nashaka kubona abana nakubwiye ngo tabana genda tabana ushaka kubona nakubwiye ngo tabana ngo bizina wakenguye tubona kumana
irikorogo ngo riracaba ku isi asoni twe tugenda ese mukecuru ninde mwari kumuvugana none ko naje kureba wari uri hano narindi hano narindi mucunga nakomeje guhunyiza hano mu ntebe oya ariko ndavuga barakomanze ni nyirinzu mukecuru nyirinzu none usigaye uvuga icyongereza nakimenye wamenye icyongereza cyo kuvugisha nyirinzu ko nari kumva ko mwamutongana oya niwe nazambwira ngo tuhari nazambwira ngo tuhari hari urwandiko yaguhaye hari ibaruwa aguhaye oya tayo yavuze gute se ngo muzavugana ibyo bimenye gute mu Kingereza mukecuru ayo ukuzabona gutyo usigaye umenya n'ururimi rw'ikingereza ikiba cyari cyoroshye nakimenye ariko ukuntu nako numva mwara kumuvuga ko nari kumva ko atari icyongereza uhavuga mukecuru ni nyirinzu sawa nta kibazo ubwo ntaringeze none kera basha kubisuva ariko gare yohereje ibaruwa ni nkako yaza avuga nyine ngo tugende